Kasililia mang riay saulang kan wen ton pon pe uiral kan patpatro masliki ngay wan paron kone ramon naban Willianti kaunan na tayo mamotsaw min mamotsaw Christ ang wen ton pe uiral masliki o patron ta tayo Protestant Hour te sawasan Sarawi and Ranwat Ran Sarawi betungal wasan kawit munay ban watak ayman uyay tungal saratan kay punipan kupran samatay coach magatina papali me koros o katin may tong an sa maukset talan kaki upina sa pulmamasan o ay tungal waw toror pan kupran sokon menton bay nankin masalah balapan talentia chorus talian way the government o talian momotso supplemental wasan kawait and ranwat intintier nan supplement pon bay tema and C ren kawit and ranwat sang nan Romau lu karalaut isak limau ritik isak keu le risak payu iban patuan matakeng tail puen pausane sawaskan me ban patuan tamurin met Romau lu karalaut isak limau ritik isak keu le risak payu me masani sises pilkatin masani olaman miye manay ki putakriyaman metric to go up in tayang seme ipa kiyong yata paise mautan ay sangin soso samaw ari palampasan soso ong naputakriyaman amurin rana kay metric to go up netkila paise sang niya soso o wala moni ko o selok lang sa toyo wasaya kaselang malye na moni ko ni mausuwat o tiyak suwat. Kamusala me koras me aniki muri le klabla pe ablel sapo putako ap tabiata tupekla. Ieri parala ren pulitakan sapo men poyan tatakre. Pulitakan sapo eri katarla putako nane kalen puik kan putako apken mekila emen yang kan kanen puik ko apsoto maken kiyong ketika teo niya kolula ng kapete ap menglolk yawan rakan kising mga rennen ay papa tontatongko ayap mekila remen mga ipamuta o prala ren samayo o intaya ipa itapata ren court o rem isolar warang ken nine kanya eri uya kanya la emen nom lato ieri utate prala ren seme esaiken ta karani mo ae papao kelangata nan nan kapeto masing kila kawalat kompakapen na putako yeri tangalate poleti o metric putako apenta ipa itepataren court o pilremo isolar marong yen nine wiakin ye non putak asame o ekarpene elatuko o intangrai Kumail pit wato liko makayo kaselil o kalikawiyata. Kumail kiyong ring nin sentin pe o suit nin nekan. Kumail wato kopul mororo o kamela. Pagkitalim kamatipki. Pwe nay putagat melar e ap maurtar. E salomalar e ap tiratia. Railari Tapiata arai kamatipu.
kam seklan wat pen wasan kawit in Brandwood o kauno koten katin kapayata wat pen supplement mas Brandwood man ko ran sarwu kayo enan anson Lent Ash Wednesday the excellent pes mawiyawini silo he tepin anson Lent memomotson Christ and sampa karos kin tabiata yo makit maraban song metaweta irekan en aral mor porengkak kalukila William Pakita opit song en karkaranyang aral papa te samaral coach wasan kawit wat maiko hiya wasa may kamelele saulankan karusien mangiyak te wewe kier tuan emen ekin salunglasang momotso te rin kauno pen wiyata insene nan songen mokit kan makin kabaran nan sampa o sotepan peni pemata kalukila open man puralar rensame nani retreating kan may paton wataker karasal se samren count Jesus Christ ekating wiya songen karasal silu nan Romaw Luke relaw desa klimaw puen kasaleng tail wiyepen atail kin salongala o magtail ban kin tierak asamtal court kin katin kaunaktar puen kasamoy tail o wiya mokit kay maininin kaparan pagtailan kak patpatupan kubrek o pateng momotso niya tail pan wiya supplement kaunak the dog nan momotso Dari aitungal iresilu maimen sa second tribe language nan wasan watawat may patron wiatar watakatar imen oralapuki iresilute oralapu masani tolasan wasan kawit silu te iresiktik silu may ipatron kaunapta kun oralape kayo utortar karyaw perenin sampa o kasilu sapal kamelele may retik bukat Pangka kaki sawasay ko portal on wewe kila wiyepen na taipan portong rin sa matal coach. Yara kayo utorata. Mwenele ko santi ang kauno me agatin kapakatar aramas o santi nagtapin aramas popot enan matolinitan at amoif. Kakat kingeral manamanen pilata. Niyaso ma aramas patowaner manaman wat te kelailen pin pilata tamar kin perangkewiya a kauno mo iten isamaray. Ikamele lima pilwiyawanan karasarasen. Ritik tegay isakrew isak payo nan supplementary basan kaway. Anso man putako betawadar me emen utorta tasang rin apapa o apanen. Emen wiya seilokan nan saptokan punkak rapaki songkan me ban kan sanumao paliwara te ban kak apali insan be tumalek. Eric, iman kasih kan ketal me utorata inang kala dia aramas koros kan tumalang ima puksara wikin kau tingin tail
Paliriyaw magtailaramaskan kin yawiki. Paliwar o palingin. Paliwar kin kalap itingkin kitailen rapaki kansan mawan paliwar taik. Etwete songen peren kanme putak memen aletia so seloklan an sap toyo. Taikin men rapaki tama kabaran ng paliwar taik. Nang wasan kawito emasan yang tail sap tolayo maputawa men selokiyo rapaki kabaran ng paliwar. Ong tail ramas manko tolasang kaiten wasa toyo. Eka kuweweki wasa tepilka kuweweki songen more. Tayo ka patpatute takakita wasao. Madana tayo mumutso wasang kusan kan. Apnan mungiyong atay man rapaki songen mokit palilas ang mumutso. Songen more kaparanyo makomtiarata. O men songata komyak musel sang nan momotso pueki komen song kansen mau kan pakongkak tiarong palwa ebilkat rasang mata-mata kongkak patpatute takat-katen nan momotso ayaw songen lamalam tamata-mataw kaunta o may lamalam. Eri selo kan wasato kaiten itame kin kachiasang tail nan miniminen momotso kan tail kin patan. Eri utor tamay ko insanamaw en labinansa. Taileri sope sang kaun. Sobe sang kauno o kaun ki atay lamalam sampa da pasantian sampa puksarawan masa ng tay me kapay ang sampa temekot me palilasang kapay kan kauno kachen inokiyong tay aramaskan ng puksarawan kapay ang sampa mekin anso mot lebinanso perenen paliwar en anso mot kis anso mabansorala ekatin kupurkit tailen sa palto we are sabun metatawakan ng momots kaluki sabun may masan kapuya na masan na sarawi somteken. Anso kares matraiken workit atay lamalam sang kauno ong eulam ng choror trail sobe sanger mon silangan kaun puksarawi masan yung trail maniatal ban sobe la sang kauno asapul ma kapaikan solar yeyang trail maweweki kapalen sampa panlilong trail hagtrail pan utan lokolong ki tembetet kila puy ke kauno solar so pa yung trail o kachin perperate trail sang songan kapal kauno pilmangi menia trail so pela sang hiti atrail tiyak mau ta wiya mau kan solar yang trail aramas pan kasawiya trail maur tatame olo mapukonan momotso ap yet wiya songan tiyak akin kaparanong trail o setan kin mau ki trailen manakela kupran kaun kin korotanga trail pag trailen ter matawa tama paksarong masan amawat may patuan kinilong trail la pinansa
tal solar pateng kauten kanan nan momotso tal solar anki ansong kapak magtal kin perang kawian ni ansong magtal wia tepen wia saudan mapkat koros kapayan kaun tal kin niatal kin sope sang kauno tal solar kan katakangan wata-wata kawaitan nang sarau makin kansen mau o kin kawait mau unsak kongatal mau i ira kayo utorat nyatal lameta talban towisan kauno asongan kapal kan kin paret rinang wasan kawaito iritiktin kan may wataker iritiktin kay sa silu lila ngay sa kuno kasalang tal may aso me putako kamuswaya etumal soso damoni kan me apapaw soso kiyan elo sang songan kapal chot irapagi sawas rin olaman kaputalaman mautan pulitakan wasaw putawa patakyang en kulayang sawas nan wasan kamang puyo masan pukat patakyang tal manyanso me eteptar wea pukako nituan kasantian pulitakan sapo Aptiar tama peni mentumalatar kanan puink. Iye ura kasampal. Nianso agtalkin rapakit peranen sampa. Agtailan wewek tailan mami. Me anan penaramas. Kenutan buksang ananen ma. Kanan puik aramas sutera peranki sakan tertumal. Kosantian kauno mebukat man. Isutrakak an tumal steak te songen sintumal makan ani tumal wasan kosan. Ap nianso may ban kamang puik ay bilmen tumaleta kanet puik. Sutrakak kosantian kauno uyata kwen utpasang atailana puik pan perangki kang kanet puik atala ramas pan kupur kita perangki utan atal tungal te saat konat kosantian kaun renyatan pilatar talen yangala soman mokit kanen perenen sampa talen wewek mepan utan lepenans tal sutka tangala nan soman maur apali momotso terem kauno emasan yang try makompan puson count Jesus Christ kompan sosoki maur sotuk mekot mesota ima kaparanen oralapun rahmat I kaparanen dalpan kolula o wulia kaparanen maur sotuk Euran makauna ban kachin sapalto, epan lukay koros mapusan mausot mekot machanachan o ktalem ka koporpork. Kapal en sampa karasraswat patakyang tal, kaiten mekot changchang ong tal. Maktal patpatot akatkat nan kapal kan. Yang semua Thailand pemata atai wiwiyat kalukila sapaltong momotso wekatang kauno obilatai kaunan momotso kan may sapangala iman poroto ko iman kulkul maur and minimina momotso and Christ na itungal momotso puyang ka aleti kapaikan kauno kachen inaukeng. Kansek lamay ko irakasilu sapal. Sansal na nirejected isa kisulil resak payo ng wasang kawait ng rangat. Melkot sapal to emainin kasampal. Tamay patawanta niya tola sangar kauno lilang ng kapal kan
o emanaman tayo tungalan kita supplement ke manaman and pilata maisuta pilata murinay loy sangar lokolo kapal kan ang sampa amoin ngay anane yan aleti maur lokolo sotruk me pusaro bil masan ong raikan me sotala ta count Jesus Christ naner nan wasan kisini lokolo sotruk Thailand sa batong kaun, puyutan sa palimatal dal sungal wasa. Thailand mas tapin kapagkapitanan, matwalin itan ng Genesis, tapin puksarawi patakang Thailand, utan Thailand sa paliman kaun. Apoy kaya Thailand wiyata, at Thailand Pilipil sapong, tapin puboto, terbiatan arai sampai arai tulang sangat kapaikan o songen kamaukan patronan partas. Ira kayo ang sabal pemata. Makit kayo ang atalpan kak sabal tong kaun. Ma emelemen try so dat pemata atal sampung porque kapal kan. Kau maketin kosanete ma kapal kan pan eleyang ompan loko-loko lil wasa de anso ma kompan pen pemata. Como yanana pemata. Ni anso ma kom pemata asongen peten kan kin pareta. Ni en putak masalong alaro pen patawan. Atama iwewe wasaksat. Pues songen kapay toto. Ren tun tatagan nan iman sabe. Ayak pan tungtungale kanan puik nan wasa. Pusuit samin tu watamet. Ai songen pemata magdala na nawe. Dan mauren sampa nan tipen makin minan mauren sampa. Kalana na pemata. O talan sa palang rin. Kariyaw, talangan kalukila, sapungkan magtalweta mo silangan kawan. Sungan tipukan, kawiyawiyakan magtalwetar, niya tal mila nan wiyawiya takasantiyan sampa, talangan kalukila. Iwiyatar sapung men sa may kawan. Isolar men pateng sungan mawat. Kung katin mo itanya, puyan sa palway rem. Niyanso magkalulaw wiya-wiya. Ngayon kin sa second trial process and waliyak. Ngayon sa rawapan, sa second trial, pag Thailand ka pural, rin sa may. At dahil matamataw kan, at dahil mokit kan, o ran dahil bang kasanet, sulat perenki, mauren sampa. Nanti yang kapurian mau yang tail on pungi kau, watek sampai memasan, kapakapuran koros, pagpaki sampai mesawas. I moketen purot. Niya tail ban puralare, tail kaun kot ban lukai kitai. Epan katin kasik-kasik ya mokito ban ya. Dahil sa palare makaparan mainin kaparan na ko. Momotso ban polik tay ton momotso kan ban terengki. Payatuan ang sa ure-ure lapinan sa magtay tolasang kupuran kauno. Sula wow re tay. Haramas kankin kukuru kang tay mayatuan songko wow saulang mo yang putangkan rai berberan sakau sili sula wow enan wasan kosan terena ramaskan en wasan kosan talanan kapuret pagtalan ka kakitare oh wow en pil
chapter mi po tayo. Kalahanin ko itong tayo rawat. Nanirayan ran paisek sang Ash Wednesday lil Easter Sunday. Nan season te anso in Lent. Emanaman tayo lang tatongki. Wasan kawit wat. Pag tayo lang kak purutong rin kaon. Kenta. Tepe mata. At tayo sapungkan. Kaluki lang. O pagi kauno en katin kapurutong tayo rin. Talana na uya mapukat may. Ele tumal sawas in ranwat. Tokete aramas malalaw kay. Muin komi marong-rong. Esuda apply ang kam. Ap. Imen peki yung rel kanme. Kawit wat. Tokete. Kamokit ng mongyaray. Ipagkiyaman kumailan. Yang iya kapakat. Pagkailan kak. Moiten kaun. Tay solar. Kone taylen katan kisapil me. Puya tay tulasan o wiyata. Mekan. Apo kisapil me limpak kalangan. Moiten taylen pralare. Putako peki esolar pan katanki utan nein apabaw seri an wiala emen latuan chonta tokan wasa. Kauno kupurke taylen sapatore o katanki la utan sapulme o pan katkiyang tay ring makayo puilaw to linga ko pul me kayo mororo na sabi me kailan coke. Me pang chorus na ban kasumuking tay me ban ininin kapar o ininin puilaw taksang. Iman kong working tay chorus and kat mata-mata o mapkat ng ran paisek sang Ash Wednesday lil Easter Sunday iyan sa tayo kalula ulit. Iman tayo ni upanan na kupuran lolo iban patuan sansan o pekit kauno ang katin sa usay tayo na ansawat. Tayo pa ni upanan ipapatuan sansan kapak. O may samat court labalap. Sa kaping kayang kamoy samat court porque sabul mamasan mainin unsak melen kik so tagak pen kawewe o sa pepi sawasan sabul mamangay sarap en kak itan patakan ranwat ong naniwunong yung o kasaneti puen kak tato nintuan anan en emana maramas mapan plat kumakatin kamakit masan pukat kawait pukat en kak sayra rai mong yung o makit en kak kuyaw parang kak pemata kalula o walia kapal step silu pukat man ko komite makaksawasekan kit ime sa partisan mong silangir o pekpek kumayakin kamarak kupurmawakan sabul mamilembak kalangan o ngaray koras mapilata o anan. Kalangan na nirong asomaw kiset nan radio, tabil nan Facebook, internet, tupsokan mabanitan sabul mamasan ng ranwat. Pan kasalayang kit koras tuwan kaparan en kalula o wali kapla sa batong rem. Kapangayir samat coach, imapukat na isawar, partisangiro pek niya marin sa pamamayaras at sa Lord Jesus Christ. Amen. Kalahanan karusiyan, arala.